Igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri Scott TV Show, turasuje aho muherereye mwese tubifuriza amahoro ava ku Mana. Twizera ko mumeze neza, twebwe turashima Imana. Tubaha ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi twabateguriye. Uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Rero ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye uyu munsi tuza kuyahera amakuru yacu mu misozi miremire y'Umurenge, tuyahere mu Minembwe ndetse no mu nkengero zaho tubwira ko abaturage bakinguye uko babyutse, ndetse tuze kubabwira utundi duce dutandukanye twaberemo imirwano za Mukoko ndetse na za Nyaruhinga hose, ndetse n'ibitero byarabigabwe za Rugezi aho tuza kubabwira ko byagenze. Tuze kuzamuka muco hagati tubabwire ko abaturage bakinguye hirya no hino, ndetse tuze kuzamuka Indonda Bijombo tubabwire amakuru ari kuvugwayo muri iki gitondo, hanyuma tuze gusoreza Uvira ndetse n'andi yatandukanye tubabwira ko byifashe. Abaturage ba Minembwe barakinguye, aha rejo barasenze, uyu munsi bazukiye mu mirimo yabo itandukanye yo gushakisha ubuzima bwa buri munsi. Iriya mihana yose ya Minembwe barakinguye, bameze neza nta kibazo. Abanyeshuri bazukiye ku ishuri, abaje mu mirima n'undi nk'ibisanzwe bayijamo, abazukiza inka baje kuragira inka, aba bose birakorwa nta kibazo. Gusa kandi hari imihana imwe n'imwe n'ubundi itakirimo abaturage bitewe n'imirwano imaze iminsi ihakorerwa, bagiye bahungira mu yindi mihana n'ubundi igize gute, indi mihana itekanye. Ariko kandi twirwanaho iri kubashakira umutekano kugira ngo bazasubire mu mihana yabo nk'uko bari batuye. Aha rejo habaye imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye, hari imirwano yabereye za Mukoko, za Nyaruhinga, aho hose habaye imirwano ikomeye cyane, aho iriya koalisiyo yose FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR, Abazalendo, Tanzania, abamesenera bose bagabye ibitero ku barwanashaka aribo twirwanaho M23 mu bice bitandukanye. Ariko kandi imirwano yabaye mu gitondo kare kare, indi mirwano yongera kuba mu mugoroba. Twirwaneho ikora ibishoboka byose isubizayo izo bitero byose. Ariko kandi igitero cyari gikomeye ni igitero cyari cyaturutse za Nyaruhinga, niho habaye imirwano ikomeye cyane, aho bafite ibikoresho bikomeye, imbunda ziremereye cyane, aho bageze naho bafata imbunda bakaza bizirasa mu mihana ituwe n'abanyamurenge, ituwe n'abaturage. Abaturage batangira kugira ubwoba, batangira guhunga bamwe na bamwe kubera ko bari bafite imbunda ziremereye zirasa kure. Ariko kandi twirwanaho yaje guhusha imbunda yabarasagaho, imbunda yarasaga mu baturage barayihusha, bagira ubwoba, baza kwijengura, barayihungisha, bayijana bayerekeza za Point Zero, aho ibihumbi n'ibihumbi biri hara kuri Point Zero bikambitse bishaka gufata Minembwe. Twabwiye ko Point Zero hariho ibihumbi 9 by'abasirikare. Iriya koalisiyo yose huzuye ibihumbi 9 by'abasirikare, kandi ibyo bihumbi 9 zose niko bigenda bigaburamo ibice. Bamwe bagatera position imwe, abandi bagatera indi axe, abandi bakagabura bagatera indi axe. Nubwo buryo babayemo umunsi ku munsi bwo kugabamo ibitero abaturage. Nta munsi n'umwe washira imirwano itabaye muri karagace ka Minembwe ndetse no mu nkengero zaho, kubera ko ari bafite ubwinshi cyane ndetse bafite n'ibikoresho. Usanga buri munsi bagaba ibitero ku baturage, ariko kandi twirwano ikongera ikabasubiza inyuma. Aho hose aha rejo Mukoko, Nyaruhinga hose umwanzi baramukubise cyane. Murabizi ko bazuke mu mirwano mu mitondo kare Nyaruhinga na Mukoko bazuke mu mirwano iremereye cyane, ariko abarundi baza gukubitwa cyane. Amadubu yabakoreye igitangaza, arabakubita cyane, niyo mbunda yabo hafi kwitwika, kandi iyo ikurikira indi mbunda bari batwitse hariya za Baruta. Ariko kandi baza kugengura barahunga kugeza amasaha muri iki gitondo nta mirwano iraba. Ariko kandi isaha n'isaha imirwano ishobora kubura ikongera bakarwana, dore ko ibintu byahariya bigenda bihinduka isaha ku isaha, umunota ku munota bagenda n'ubundi ibintu bigenda bihinduka, kuko umwanzi ari mwinshi cyane hariya. Imigambi yabo atari myiza, gahunda yabo ni ugukomeza gutera ibitero bya buri munsi. Ariko kandi
imihana itandukanye za Gahwera aho hose haracara amahoro, za Karingi kugeza amasaha haracara amahoro, za Karongi ndetse na za Bidegu aho hose kugeza amasaha biracara amahoro, nta mirwano iraba. Ariko kandi turabizi ko isaha n'isaha hashobora kubura imirwano kubera ko hamaze kuba ikibuga cy'imirwano umunsi ku munsi. Ariko kandi twirwanaho nticitse intege, twirwanaho yashe imbunda nyinshi zirasha, twirwanaho yashe za drone z'umwanzi. Mwabonye icyo bakoreye iriya koalisiyo yose hariya n'ubundi kuri point zero bayikozemo igitangaza. Ntawasimbutse bitewe n'iki na hariya delegation ivuye Kinshasa ndetse n'abakoreshaga za drone, abatekinisiye babo n'abarizindaga barazikubise zose, nta muntu wagize hasimbuka n'ikiborogo gusa cyahabereye. Ariko kandi twirwanaho iracafite n'ibindi byo gukora, kandi bazayiboneramo isomo mu buryo batazongera kuza kugaba ibitero mu baturage bari muri ya mihana ya Minembwe. Rero ariko kandi ibitero umwanzi akomeje kwiyongera cyane, nubwo hari ibyo bihumbi, ariko kandi umwanzi akomeje kwiyongera mwinshi cyane aturuka efo za Uvira ndetse n'abundi aturuka za Bibogobogo. Tubwire ko na Bibogobogo kandi hari imirwano, hari ingabo nyinshi zakomeje kuzamuka kugeza amasaha. Hari position zirindwi, hari amaka arindwi y'ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi, abaturage bafite ubwoba bahariya mu Bibogobogo kubera ubwinshi bw'ingabo z'u Burundi, aho batangiye kurya imyaka y'abaturage, aho itagiye kurya ibiryo by'abaturage, dore ko leta yabo itakibagemurira, itakibaha ibiribwa, itakibaha ibiryo, bagatangira kwirara mu mirima y'abaturage, imyaka y'abaturage, mu mazu y'abaturage, bagatangira kurya ibiryo byabo bahunitse. Niyo mpamvu abaturage bafite ubwoba cyane, kuko ntibabafitiye amahoro, nta mahoro bafite muri kano gace ka Bibogobogo kubera izi ngabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera cyane muri kano gace. Ariko kandi Imana irahari izabarenganura. Ahari ejo kandi mugoroba leta Kinshasa yagabye igitero kuri twirwaneho hariya mu Rugezi, yarashe drone, yakoresheje drone zarazengurutse mu kirere cya Minembwe, irazenguruka mu mihana yose, irazenguruka, ariko iza kurasa ku baturage bari hariya mu Rugezi. Ariko twirwaneho yakoze ibishoboka byose, igitero igisubiza inyuma, baragihosha, kisa nk'ikirangiye kugeza amasaha. Nta kindi gitero, kuko tubabwire ko hariya Rugezi hari hashize hafi ibyumweru bibiri, ntibeshe ibyumweru bibiri nta mirwano ihari, nta gitero giherutse, hatuje bafite amahoro. Ariko kandi leta Kinshasa yavuze ko yabonye ko hano hantu hafite amahoro, ihitamo kugira gute, ihitamo kugaba ibitero mu baturage, mu barwanashyaka bari hariya muri Rugezi. Ariko kandi twirwanaho ihagaze neza, kandi izakomeza ihagarare neza, izakomeza yirwaneho kugeza ku mutonyi wa nyuma. Abapfa ntibazabura, abazakomereka ntibazabura, ariko kandi urugamba tuzarutsinda kubera ko turi kumwe n'Imana izakomeza kurinda abarwanashyaka ikabatsindishiriza. Leta nubwo leta yatwanze, leta y'u Burundi yivanze mu bitabireba, leta ya Tanzania yivanze mu bitabireba, n'uyu munsi Angola ikaba yamaze kwivanga mu bya leta Kinshasa kandi bitayireba, ariko nabo bazahabona isomo. Mwabonye ibyo twirwana M23 yakoreye zirangabo za East Africa, n'undi aho hari Igoma, aho basuyeyo nta bikoresho, nta mbunda, barabarashe kugeza naho bazamura amaboko. Nibyo nabo bastegereje hariya muri kara gace, dore ko leta Tanzania iri hariya, Angola ndetse n'u Burundi. Ariko kandi nabo nibatareba neza, nabo bazazamura amaboko bace ku mupaka, nta nkweto bambaye, nta mbunda, nta myenda, kubera ko ibyo bari gukora by'ubugambanyi byo kwica abaturage, ibyo baharaye byo kwica abaturage, kurasa mu baturage, ibyo byose ntibagire ngo nta bantu ntibabizi. Abantu barabizi, kandi ubugome bamaze gukorera abaturage, aho Umurundi na FDL batemaguye umukecuru, baramutemagura mu nabi, baramurasa nabi. Ariko kandi ubwo bugome bwabo, ibyo byose turwaneho irabubona, kandi bari gushakisha umuti urambye. Tubabwire ko Uvira ntiraye, kubera ko hari umugambi uri gutegurwa kandi mwiza cyane, aho
ingabo ziri hariya Uvira zizisanga ziri mu maboko ya M23. Ivyo rero murabibona vuba aha, muzabibona kandi muzibuka ko twabibabwiye. Reka tuzamuke umuco hagati, ari Mikenke kuza amasaha ntambara iraba, Gipupu nta ntambara iraba, imirwano yabaye za Nyaruhinga za Mukoko zabaruta muri abice byose bitandukanye, niho imirwano yabaye ariko uyu munsi nta mirwano iraba. Guhera za Mikenke na Mahoro, Gipupu, Mikarati, Kamombo, Kabara, Mutanoga ndetse n'ahandi hatandukanye, kugeza amasaha baracafite amahoro, kandi barabyutse, inka zimeze neza, hari ubwatsi, amatara ahari, aho hose umutekano ni wose. Hari amakuru avugwa mu Ndondo ya Bijombo. Indondo ya Bijombo yaramaze kangahe nta mirwano ihari, ariko kandi haravugwa amakuru avuga ko hari umwanzi wazamutse ku Ndondo, ashaka kugera za Rubarati na za Marimba na Masango na za Ruhuha. N'umwanzi yazamutse ashatse kugerayo kugira ngo leta Kinshasa na Gitega bakomeje kongera umubare munini cyane w'ingabo mu misozi miremire, hagamijwe gusenya, kwica abanyamurenge, ariko ibyo byose ntibazobigeraho kubera ko Imana iri kumwe nabo, dore ko aho hose tubabwiye za Rubarati, Marimba, za Masango na Ruhuha, umwanzi yazamutse ashaka kugira ngo asenyira imihana iri hariya muri Bijombo. Twabwiye ko ushize hazamutse batayo zibiri zamuka ku Kirungwa, batayo y'ingabo z'u Burundi n'indi batayo imwe za FARDC tibatera tugano ibimirira muri karagace, kandi bibavuga ko bazamutse bashaka kugira ngo batere muri la misozi y'Imurenge y'Indonda Bijombo, za Rubarati na Marimba na Masango na Ruhuha, kugira ngo noneho iriya mihana bayisenye, nibarangiza berekeze mu gace ka Rurambo, naho birukane twirwana M23. Niyo migambi bafite, ariko kandi tibazabigeraho. Abaturage bahumure, baracafite Imana izikomeje kubarinda, kandi turabizi ko bitazakunda gutera muri biriya bice. Ariko kandi kugeza amasaha Indondo ya Bijombo abaturage barakinguye, bameze neza, nta mahoro, nta rusasu, nta mirwano, amasaha bameze neza, nta kibazo. Rurambo na Mahoro bafite amahoro, kugeza amasaha nta mirwano iraba, nabo barakinguye, bameze neza, abarwanashyaka bameze neza, abaturage bameze neza, nta kibazo. Uvira nabo barakinguye, ariko kandi barayibishe umuturage umwe, Kibandi hariya Uvira. Ubwicanyi bukomeje kwiyongera cyane bwa Kibandi muri Uvira, bitewe n'abazarendo bahari ndetse na FARDC bafa ibintu by'amafaranga, babona umuntu afite amafaranga bakamwica, bakamutega. Ibyo byose ni ubugambanyi ndetse n'ubwicanyi bw'abazarendo bukomeje kwiyongera muri kagace ka Uvira, ko kandi vuba aha turwaneho M23 iragera muri Uvira kurokora abaturage bari muri Uvira, dore ko muri abice za Kabunambo n'andi atandukanye, ingabo zikomeje kwiyongera cyane za M23 kugira ngo zitayarishe, ndetse izindi ziri mu misozi yunamiye biriya bice, bafite gahunda yo kugira ngo bagarure abaturage mu mahoro bari muri Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka dukubitire Bukavu na Goma, hose ni amahoro, nta kibazo. Ahari ejo niho habaye igitero mu gitondo cyo ku Cyumweru, ahari ejo itariki 22 ahagana saa 11 za mu gitondo mu gace ka Kavumu gaherereye nko mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, humvikanye urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye, ibintu byateye impungenge abaturage muri ako gace no mu nkengero zako. Umutekano wongeye kugaruka Kavumu nyuma y'urusaku rw'imbunda mu gitondo. Murabizi ko abazendo bashakishije uburyo barasa mu baturage bari hara Kavumu, ngo mwagiye mubona amavideo bigamba ko bamaze kugera Kavumu, kandi ngo bararasa cyane M23, nta muntu wemerewe, nta M23 yemerewe kwinjira muri Kavumu, nibo bayahakontorora. Nyuma y'iminota mikeya bose mwase mubona imirambo yabo ihagaze iryamye hasi, ndetse na Croix Rouge niyo yabahambye. Ubuzarendo bwa bwigizishano ngo buja gufata Kavumu, barabakubise cyane, barabarasa bwose nta kasimbutse, kandi base bugwa aho ngaho bwose barabuhamba, babuhamba aho ngaho. Hari n'inkuru ivugwa nyuma y'uko ngo umuvugizi wa guverinoma ya EDC Patrick Muyaya aho yari yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 FDLR itakabaye ikiri kibazo ku Rwanda. Ati ese abagize FDLR bahunze u Rwanda nyuma y'imyaka nyuma ya 1994, nyuma y'imyaka 32 baracari ikibazo ku Rwanda,
oya. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanenze guverinoma ya Kinshasa ku kuba ikomeje gutwikira ikibaba abicanyi basize bakoze jenoside, kandi ko ibi bikorwa na guverinoma ya Kinshasa ko bitazigera byihanganirwa na gato. Ibyo zose ni Olivier Nduhungirehe yagaye, ndetse yanenze leta ya Kinshasa gukomeza kubiba urwango ndetse no gukomeza gutiza imbaraga abarwanyi basize bakoze jenoside. N'aya makuru twaba tubafitiye iki gitondo. Andi makuru tuza kubagezaho umugoroba tubwira uko byifashe hirya no hino. Ahasigaye nitumenya andi makuru update tuzaza kubagezaho kandi tudatinze. Mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibafashe, muhaye muronke, murakoze cyane.